Makiaria hindi ya kwamukira wheelchair kuma kuri gikundi gitari gia thirikari, andu aria mari na mawathe kaunti-ini ya Kiambu ni moritio mateithio gutari muthutukanio, makihoya thirikari na gutigirira kigena kia andu aria mari na mawathe ni kiamakinyira, amwe makiuga matikinyagirwo nikio. Arugamiriri a gikundi giki makiuria andu aria mari na mawathe gukorwo makiyandikithia na ikundi, na oho kuria thirikari gutashukiria makinya ma kiwatho aria mekiraga ciana cia thukuru mahu. Inya ihinda riria COVID-19 mbeca icio tuigua ni ciaheanirwo na itie cia tukinya nginya rio muthi. No muthi ndaigua ndakena muno ni undu wa kuheo wheelchair, to niri ndeithagia mirire-ini yakwa ya kumagara ria nguthii handi. Ingiuga andu aria mena mawathe twambiririe nao meyandikithie thiini wa group nigetha mahote thirikari ihote kumakinyira na njira ya raithi, na group icio cikosi cigikinyira kinya social service department nigetha kworio andu mena wathe tugeta Kiambu uguo thirikari ni irahota kumenya ni andu igana meha na location yao, na thirikari uguo ni kuhota kumahe kiria irenda kumahe. Nao atongoria a makanitha o kaunti-ini ino ya Kiambu matongoriti ni Reverend David Kariuki ni moritie mutongoria wa bururi kuhingura makanitha, kuona ahunjia ingi ni matangikite kuma riria kanitha ciahingirwo, na ekwaragia hindi ya kuheana uteithio wa irio kuria ahunjia ngarariga tauni-ini ya Limuru. COVID-19 tunataka kumuomba atufungulie kanisa. Najua kanisa tunatakiwa kukimbilia ili tukapeleke mahitaji yetu, na tunajua washirika wetu wote wako tayari kukimbia kanisani ili wakaeleze Mungu ya kwamba tungetaka atuondolee hili janga la COVID-19. Atongoria aya ni matugiritie president ni gutafania mogaruruku bunge-ini ya Senate. Tungetaka kuambia kila mtu ambaye anafikiria ya kwamba atasumbua president asiweze kutimiza ahadi ambayo aliahidi wa Kenya. Tunajua mipango yenu sasa ni kumsumbua mkiwa nje. Mipango yenu ni kumsumbua mkitumia koti, kufrustrate rais katika kazi yake kupitia kwa makoti. Nakuo kaunti-ini ya Naikuru, ngavana Lee Kinyanjui akiaria hindi ya uruguria wa nyimbo nyumba-ini ya Nakuru Players Theatre niatugiritie ikinya ria mutongoria wa bururi ni kuririkana mbeu njithi aria mahuthagira taranda ciao kwionera uboco wao. We know the wealth of music across the entire Nakuru. I also met a few DJs across there when I was coming, and I know that some of the best and finest DJs come from our area. Kinyanjui ni oritie aini kaunti-ini ino guthomithia muingi kugerera nyimbo makiri ihinda-ini riri bururi ugumeirwo ni murimu wa COVID-19. The only thing we would want to say for now is that because of the corona challenge, we must be creative in how we distribute our art, because the normal performances may not be possible. Yet we have to earn a living, yet we have to find a way of surviving. Handu-ini Hakameme TV retore kwa ni wa